Yeah. May I give you a ride, son? Baheri ifite semwe bacangwa. Hakuno. Doctor. Muga. Am I a kid? Urabona nyiri umwana kweri wo gucunga. Okay. Fine then. Sawa. Listen. Umva mwana. You'll find Alex or something that Ndabizi nujari uraza gusangayo nka Alex cyangwa ikindi kindi. Don't make me storm that. Mbabare ntuze gukora ibintu by'ubugoryi intambara zawe nazo nshaka. I was wondering who he took after. Shana jyaga nibaza umuntu wakurikije. Be careful. Okay. Promise? Mwirinde. Sawa. Promise. Uransezeranya cyane. I'm so glad that you're my son. Nakubeshye ntibishema no kubura umuhungu wanje wa mwana we. Niyamana ari. Yeah. Cyane kabisa. Ebe. Come on. Gira. Muco mugende. Saviye. Show. Kube barakwereka Alex hano. Nimba yanyweye biki bintu bamugaburiye ngiye sinzi ngo ni ibiki bintu bamuhereje. Ida bimuhaye hari si cya Kaiser. Kaiser sinzi ibintu yamuhaye abangaba nabo. Baje muri ka kamodoka karo. Kameze nka kamwe ka Legend ahangaha. Kera ku kizibu kazamura amaguru do. Jesse hano. Yakomeretse cya gicupa yakubise cyamwangije. Tu, yanyweye ibintu by'ibinini bigera nko muri 5 ubundi kunywa ikinini kimwe. Bebe. Hakuno. Sasa ari magenda atangiye kubona biri hakuno. Wagiye wakira ukuri. Ntangira kubona ibitari. Yeah. Uzawe nakajana. I never loved you, and I never will. Nigeze mukunda sinzigera nawe ukunda ndakwiyamya ariko ubona ibitari. Sibariko sibaho. Do. Sibaho. Biranga hakuno sinzi ibintu yanyweye sinzi ngo ni ibiki. Biramucanga biramucisha biranye. Yehe tangira kubona yamani hakuno. You have to stop. Ukeneye kurekera. You can't tell me what to do. Ntabwo wambwira icyo gukora. Understand. Gerageza wumve ibintu uko umuntu arabikubwira. You can't even if you want to. Ntabwo waba njyewe kabone nawe waba ubishaka. What's your habit, Mom? Ariko se mwemwe mviriye mu mutwe Alex hano yasaze. Ubundi shyari ngo niryo shuri ryanye mu muntu yiga agahita ahinduka umurozi. Hakuno yacanganye cyangwa ibiyobyabwenge ari kuri vora. Wabona arenze n'umuhanga nta wamenya. Ebe. Kanje kwicira ku wakuno biramucanga. Yapfuye. Ni Alex afite ishyari y'amani. Kandi yamani mu by'ukuri yatangiye no kumubwira mu buzima dore nk'ubu ngubu yibereye mu bintu bye yiwe mu bintu bye kwigeza agera mu nzu yabo kuva yayisohokamo nibwo yifitiye amahoro yifitiye ibyishimo na genge yiwe ariko kwa kundi bajya bavuga ngo umunyabyaha yirukanka ntawe umwirukankanye do akubita yutana akata imodoka yisubiza inyuma. Rero filime witoze gake yarakoze kwihangana muri kumva kagasawundi kari kugenda kagaruka gake neza fresh gake. Turaza gukora akazi. Ebe hakuno. Ya jano ni Selina. Don't wait for her. Wimutegereza. Ria will never accept you now. Ria ntagazigera kwemera nka papa wiwe. You've already lost your only chance to be a father, Mark. Wabuze amahirwe yo kumubera papa kera Mark Amba we. Kaseri nakagafite ubugambo sha buryana mu matwi. Gacho. Rep. Hachiyo. Uyarababaye shaho. Inje y'umukecuru. Ibimbaza iki kweri. Ebe. Hakuno yatangiye kwiyahuza inzoga kandi yari yaraziritse ni Mark Amba yari yateguye ategereje ko umwana atangwa basangire bonane barangiza umwaka bari kumwe ariko nambe n'undi nawe byibara afite gahunda yo gutaha. Mwebweho mwe muri kureba iyi filime mutamaze umwaka ngo mu kabari ngo sinzi ngo sijuwe bite byane. Is it that late? Yes, of course. Gakeye bigezo izi saha cyane.
hakuno. Alright. Sawa. Count. 10. Batangiye gukora countdown barasa umwaka ni ku bunani. 6. 5. 4. Hakuno babara amasegonda. 2. Kabiri. 1. Rimwe. Barasa umwaka bonani tayari binjiye mu mwaka mushyashya. Hakuno baje gusereburamo gakeya. Abantu basoje umwaka turawusoje. Yanganire sound ndabizi muri iyi minsi filime muyirebye. Kumva itari kuvuga neza nako nari kuvuga neza ariko kumva ko amarozi yanyu ari kugenda ashiramo gake sorry. Amarozi y'abanzi y'abahetaza ari kugenda ashiramo gake gake. Hakuno waciye umukobwa ngo ajye gusangira anniversaire na imini kubona nagiye kwisangira na se umukobwa nawe ajye kwakira nde Eva mu rugo iwabo. Eva kakana kavuye kwa muganga. Hakuno muri uru rugo narwo nubwo ari mu bakire bari kubona umwaka bawurasira hakurya bamaze gusinya za divorce ziri kurara zishya. Byose byatewe n'iki byatewe na Yamani. Yamani ubundi atarazi umuryango byari bimeze neza yagize gutyo za hakuno. Ni Natalie afata rwa rupapuro rwa divorce cyangwa se gatanya narwo yarutanyijemo kabiri arushwanya gusa. Steven hakuno aseka mu bundi sinigiraga make. Steven yarukuye ahita yirakaza arashugunya. Mwumva ko karirimbo k'imparage bivuga ngo turawusoje. Nawe yategereje umwana aramubura. Yategereje Ria aramubura. Serena nayo hakuno ari gucunga sinzi ibyo ari gucungamo. Akaba yarayiyahuza amayoga. Kumba bakene ubundi amafaranga niwo muzi w'ibibi byose. Abakene dore bibereye bari guserebura muri make yabo binywereye ibyuma n'ingufuri. Ababisindiye ibyuma bimwe bya make ibyishimo bafite to Bebe hakuno abakirimo baba babishwaniyemo babishwaniyemo. Sasa barakwereka hakuno Alex mwibuke yanyweye ibiyobyabwenge yanyweye inzoga yasinze atangiye kubona ibintu bidahari kugera hakuno yaje kwitambika nde Yamani yari yaba ari mu modoka aza kubitambika. Rebe duhuka atashye. Je nawe tugiye gupfana muvandi. Tugiye gupfana ngiye kukugonga dupfe twembi yagasani. Kandi imodoka Yamani arimo ibona Ria imbere muri kangorofe kangahe. Je nawe turapfana kunekana cy'imodoka. Sufite cy'imodoka cy'ikijipe. Kandi cy'imodoka hakuno. Yamani we. Yamani kandi cy'imodoka sinzi. Kandi cy'imodoka raza. Agwenge. Kupita kuna bahusha. Kata kuruhande. Sasa ngaba. Afita kamodoka kafeke kabura balance. Uyu nawe Alexi kuri cyuma cyo kuhanda babura balance. Kamodoka karanyerera biranga. Karanyerera biranga sinzi. Barakamodoka wakari karimo Ria na Yamani. Modoka iri karase. Ria dore ibirahure. Dore modoka iri karenga umusozi. Modoka irenga umusozi kumukingo mureba mfite nka metero nk'ijana. Modoka irabakaraga sinzi. Modoka iri kwerekeza ngiyo ku musozi barangari manuka mu mpanga hasi. Modoka imanuka mu mpanga hasi sinzi ko iyi mpanuka wayirokoka. Alex nibatabishe sinzi. Modoka kuno kamodoka modoka y'ikaraza inshuro nka senkani.
guparika hakuno. Nyagasani, sinzi. Bageze hasi nta nukiri do. Sinzi nimba barokoka. Sinzi nimba barokoka. Hebe. Hamya ko episode ari uko igenze. Ciao ciao bye bye tubonane muzika. Ntago irarangira we. Kumbe Alex hakuno yakamaze gukora amahano to. Yakamaze gukora amahano hakuno. Vuyeyo hano. Vuyeyo hano. Sinzi arebe ngo bigenze bitewe yashakaga kabagonga bagasekurana bagapfana. None birangira aribo barenze umuhanda bonyine. Ebe Chezano ni modoka yabaye inyuma. Imodoka yabaye inyuma to nta nuri gutera umukeri. Menya nta nuri guhumeka muri bo. Ikanze. Ushitse umugongo. Ushitse umugongo hakuno biramucanga. Sinzi. Tayari kumbe hakuna bari mu kamodoka. Abari mu kamodoka to nta numwe uri kunyeganyega. Sinzi rebe sinzi hakuno. Alex yatekereje ibintu yakoze biramucanga. Byaramucanze hakuno ahita kwepa aho kugira ngo aze no kubatabara byibura. Alex yahise akwepa kumbe yamane hano. Ari kugerageza kweguka ariko byanze yavunaguritse sinzi. Kugerageza kweguka. Alex yavuye hano. Biramucanga. Cyaramucanze ibintu akoze nawe nahagaze ngo ni ibiki. Rebe yirukanga yinjira mu modoka acaho aho kugira ngo atabare byibura cyangwa se n'abahamagariza ambulance cyangwa se ahamagare na polisi ababwira ati mbonye abantu barenze umuhanda n'iki byose. Yarabyanze ariko nta n'ubwo yabivuga kuko yatwaye yananyweye. Ahita bamukwega hakuno. Kamana ari kugerageza kweguka byanze. Yawe nta n'ubwo ari gutera amenya atari no guhumeka. Sinzi hakuno yavuye atarwiyambitse imodoka yayigondesheje nawe itara ry'imbere rimwe ryanamenetse. Sinzi niba mubibonye. Ari hayi ari kimwe cyatanje atangira kubona yamana iruhande rwe. Wamwicinye tekagere Don't be able to escape from yourself no matter where you go. Yego umuntu asiga ikimwirukanga nasiga ikimwirukama aho wajya hariho hose wa musore ngo ni Alex. You are a murderer. Uri umwicanyi. You are a murderer. Umwicanyi aramubura. Gasani ibintu bamunywesheje kureba inyuma abonamo Lia. Aramubura nawe. What's wrong? Lia kibazo. Lia. She's dying. Ari gupfa. We're dying because of you. Twese turi gupfa kandi byose n'amakosa yawe. Ibyo ariko banabidahari sinzi ibintu. Ibiyobyabwenge yanyweye ni bwoko ki bya biyobyabwenge duheruka ari kugurana cya Kayizari. Arongera arababura anapfuye. Aracanganyukirwa kiramurenga. Isi mwikaragira y'umufungira feri ndapfuye. Napfuye. Alex yaracanganyukiwe. Cyaramucanze. Bebe sinzi. Hey. Yaje hano.
yaje hano iwabo wande wa yamani kandi amusize aryamye munsi y'umukingo. Yahise aza hano kuri ka gakaritsiye, kuri ka kazu biberamo ko mu muririmbo ko muri shawuri yako. Jano yahise ahungira kode kumbe harimo ka Alicia. We ni ibiki kandi Caesar. Kayizari we Caesar ese ngo ni Caesar utashye. Komanga hakuno yiyumva birakaze, hakuno gufatira icyuma. Ikingo uri gukomanga hagira ngo inzego bitebye wagwani ninde gufungura kureba hano. Alex? Yasanze ari Alex. Alex we Alex bimeze bite wagwani? What are you doing here? Uri gukora iki hano? Yeah. What do you want, Alex? What's wrong? Kibazo ki Alex? Nje kureba wowe. Ngaho. Doresha musaza mutaye munsi y'umukingo debe. Alex rekeraho ariko. Kiro. What the hell are you doing? Ukora ibiki wa mukinga we? Knife on my neck if I don't. Ingobeza seni ntahagarara urancira icyo cyuma mu muhogo bigerageza urebe. Arongera ko mbigerageje sukoze wiki. Imbeba yose uko yabiganereka bari yibuze. Rekeraho. Stop, you're unwell. Let me recover. I'm not your band-aid. Chenja no kugira ngo ngire ibikomere mfite sindi igipfuko kigupfuka. Or Bakimbereza. let's end this game. Reko uyu mukino tuwurangize mwana. Niba ari mukino kibarangiza. Gaye nguko do. Mukino baje kuwurangiza ni iki? Nibyacuruba ru gake. Ndebera. Nuko. Hakuno mu rugo naho twigarukire mu rugo kwande iwabo ari uryamye hano ni Natalie. Natalie uko aryamye nagiye kumukubutsi yamana ali bamushimutaga amwitaga ise lanashigukira hejuru ndapfuye. Amabere ari kwikora tonsa baravuga ngo ubundi umwana yagize ikibazo mu byabyiyumvamo yagize gutya. Hamagara yamana ali kombe yamana ali bwamukereyeho ari hakuno mu modoka. Sinzi hakuno kombe yari guhumeka ariko nahitsigane. Ria bwabakereyeho bari hano batarabona ubufasha n'ubutabazi. Alex twaherutse yahise yigira mu byacu rubaro. Ebe yahise ajya kubaza icyatumye imbwa itamera amahembe. Ebe Ria Are you okay? umeze neza Ria? What's going on? Kiri kuja mbere Ria ari guhumeka nabi. Uyu nawe kandi yakonyamuritse sinzi nawe nta kabara gasigara. Ukura mu mukandara nawe wibanye nimba ari iki. Just wait a bit. Tegerezaho gatoya mwana. Tegerezaho gatoya Ria. Sinzi kumbuye yaje hano Steven mu gitondo. Steven we. Steven. Ali didn't come back. Ntago yigeze ataha azana uri mugoroba. Did they come and see Eve? Ntago yaje kureba Eva kandi ubundi ntajya mubeshya. Natalie. Let me first find our son who Reka left mbere na mbere mbanze njye kwishakira umwana wanje. father and hasn't come back yet. Wagiye amaze gukubitwa nasko akaba ataragaruka mu nzu uyinkangisha iby'umwana wawe. Si umwana umwe kurundi ijya gushaka uwawe ndakwiyamye. Ngiye kwishakira uwanje nawe ujya gushaka uwawe. Listen. Inzu sha irimo ishaza. Irimo ikintu cyitwa ishaza koko. Yabitekerejeho ni Natalie. Ni nawe hano
First go out so I can take you out, okay? Mva mwana reka banze nshaka ukuntu mva muri imodoka mpite nshaka nawe ukuntu nyigukura. Sibyo Ria? Look. Ria reba mwana. Stay with me, okay? Gumana nanje mwana Ria, gumana nanje mwana. Rebe. Kureba telefone bari kumamagara ariko ntago afite imbaraga zishyikira. Ntago afite imbaraga zishyikira byibura ngo yitabe. Kumbe hakuno barakwereka cya Alex kirariye mu byacu rubarudo. Reba hano kiri ducyo na Alicia. Alicia nta n'amakuru abifite wa Alice. Cyaraye mu bintu ntazi. Nkomeza mbibutsa mwirinde sida. Dore iracyaba mutagira ngo sida yararangiye. Gutya yibuka ibintu yaraye akoze umutera yabotsemo yamana uburyo akamodoka kamurengeje umuhanda ndapfuye yahise abyuka yambara igitarakanya atarwiyambitse umutima uramuryo cyane cyane ko muri iriya modoka hari harimo umukobwa akunda bita Lia. Ari uri muri iriya modoka. Hakuno ya Jano. Ya Jano. Byose ari kubyibuka uburyo yabatayeho kujya kubatabara akirukanka. Nakoze ibiki Imana y'isi n'ijuru. What the hell have you done? Wakoze ibiki wa mukaritasi wari kwibwira muri miruwari. Uku buryo isakano yasinze ari ibihaya ari afuri akiyizira mu birangira. Babimenye ninde wabivuze? Ubu ninde abivuze kweri ko babibwiranye? Nikari kwibwira. Kureba bari kumuhamagara wapi nta kwitaba. Ebe Jean kureba kakarakiryamiye nimwica amazima Jean usinzi sinzi byashishimuye yanditse ku rupapuro. Jugunya hakuno Alex jugunya hakuno sho size umukobwa ataranabyuka sho ebe Hey! Kureba papa ari kumamagara we wa mujinga we. What the hell are you doing here in the morning? Urakora cyane muri iki gitondo yahuye n'uyu nguyu. Yahuye na Kaisari. So, buretse talking to. Niwe ndi kuvugana nawe. Did you stay in our place last night? Wigeze urara hano iri joro? Kuraba mujinga we. Yagiye akebaguza nyine nk'umugabo wari ibiryo by'umwana do. Something, answer me already, huh? Harya babita iki n'iki? What the hell were you doing here? Wakoraga icyano wa mujinga we? Nta kintu yasubije. Afite isoni avuye mu byaha. Byaha mwirwa mukora. Cyewe ubumanzi bwanjye nzabupfana. Can't be the only one, right? In all my violence, Rebel Girl. I'm sorry. Sasi ubasize bamwandikiye akandika tubabarira ibyanjye nawe ntibyakunda. Gusura umwana mwiza mu bakobwa bose namenyanye nabo. Kiraho. Uyaje hano mu nzu. Alice atarwiyambitse. What was that jerk doing here? Kiriya kigoryi cyakoraga iki hano? Alice we. I'm asking you. Ndi kukubaza nsubiza. Alice bamusigiye n'akandiko. Abahungu namwe murabazi mwa bakobwa mwiyo bamaze kubona icyo bashakaga. Simubazi.
I'll go and... Je nzajya mbabwira amabanga y'abahungu ariko namwe muke mumenera y'abakobwa nsigaye mbona. It's okay, come out and let's speak, Alice. Come on. Sohoka uze tuvugane Alice. Come on, it's okay. I'm waiting out here. Sawa nari ndagutegereje ndi hano hanze ngwino. Ngwino. Alice, I'm waiting. Come on. Alice ndagutegereje ngwino tuvugane ngwino tubivugeho. Ngwino tubigambane. Hakuno Alice. Kumbe dore uyu nawe hakuno. Bari kumuhamagara yanze kwitaba. Bya bindi yego. Alex. Where are you? You won't answer your phone. Uriyo wamwene kutitaba agafone yawe. Papa. Father, I've ruined everything. Nagisha ibintu byose. Crying? Ibiki wangisha. Fucked everything up. Byose nabisoza. Myself so much. Nakoze amahano. What's wrong? Kibazo kimwana. Tell me without crying. What happened? Icyo uri kuvuga wakoze byagenze bite? I killed them, Dad. Nabishe papa. Nabishe. Nyagasani. Wiki. I'm a murderer. Cyenda umwicanyi papa. Bandi uri kuvuga. Son. Mwana wanje. What the hell are you saying? Ni ibiki uri kuvuga? Who did you kill? Uri kuvuga ngo wishe bandi. Ria and Yaman. Ria na Yaman ngo iki karabaye. Karabaye Yaman na Ria. I wanted to kill them. I wanted to die. Nashakaga gupfa nkapfana nabo none byananiye birangiye ari bo bapfuye. Yaman na Ria. I failed here. Byananiye byarangiye binaniye. Je nashakaga kwiyahura ngo dupfane none bapfuye bonye. Still alive. Calm down. Tuza. I'm coming. Tuza rewe ndaje. Police station, Dad. Kujya kuri station ya polisi papa. Nicholas, don't. Umva. Speak first, then. Yumva reka tubanze tuvugane uze kubona kucyo. There's nothing left to say now. Nta kintu gisigaye cyo kuvuga papa reka njya kwitanga nakoza amanga. Uca. I love you, Father. I'm sorry. Ndakukunda papa kandi urabizi gusumba barire. Ubu ni bwo buryo bwonyine. Nyagasani tamukupa. Alex agiye kujya kwitanga mu gitondo ibiyobyabwenge bimushizemo nazo zimushizemo inzoga n'izindi nazo n'iki ubwo yibutse ko yari yakoze amahano aza kuri polisi yaje kwitanga urebe filime witonze muzeya sose atarwiyambitse nawe hakuno Steven Do you know anything about Alex? Alex bitabye Answer. ntago ari kunyitaba Not answering me either. Ali isn't either. naje ntago ari kunyitaba nari ntago ari kunyitaba amwima amakuru Steven, ndakwira have a very bad feeling. Steven gende kwiyumva naba amabere ari kwikora Who knows where they open their eyes? Don't worry, they'll call when they wake. we ejo byari kubunani ubu ntiwamenye iyo baraye wabona babaye no mu maroji bari muri hango kandi bakanguka I baraduhamagara have a meeting. ugeze ngiye kwa muganga mfite inama Call me if Alex calls, right? basi Alex ntabwo uhamagara umpamagare sawa unyamwibwira kuri ahita asohoka gusa yumvishije ijambo ko bishe Yamani aho kubibwira na nyina nubwo twe twabimenye ko Yamani atapfuye aho kubibwira nyina yahise yikomereza ajya kwirebera umuhungu uyahita ahamagara uguye I'm coming to the hospital. Natani ni kuza kwa How can muganga I get there if it's not? niba ari ikintu cyadanje ashaka kumbwira reka ukimbwira mageze umva Ali with you. ari muri kumwe Oh? Would he come to me? Yeah. No, he didn't come home last night, and he Won't answer his phone. ni iki cyatuma aza I mean, kureba he promised Eve. ntabwo yigeze ataha mu rugo telefone ntari kwitaba yari yasezeranyije Eva ko bari busangire bonane He left the party early with Rhea. kandi yaravuye mu kirori twari turimo hakiri kare I don't know. ese we ari iwabo Call her and Simbi. back then. muhamagara umubaze nyine wumve nimba ari yatashye Is Alex home? Alex ze wari mu rugo No, what? ejo kubera Are you asking about Alex? kubera iki uri kumbaza ibya I Alex just asked. Maybe. ejo nuko No. nari mbikubajije gusa nshaka kubimenya Call me back. ariko yafite amakuru Okay. Okay. ntukiri icyo umenya uze kongera kumpamagara sawa ntari bindi ndaguhamagara I promise you I'll get you out of here. ndagusezeranye ndaza kukuvana hano Lia What's a promise? ni isezerano ugwaye Lia ameze nabi We're red line, right? Right? sibyo Right? sibyo mwana Promise you I'll get you out of here. ndagusezeranya ko ndibuze kukuvana hano Lia ndagusezeranya mwana mukandara wipanye za seatbelts ya mikandara yanyu ni nayo hano ni Serena mama Lia byutse mu gitondo ageze hano You wretch. kigoryiwe
Look at you. ireba ariko I hope Rhea came and saw you in this state. ubonye nk'iyo riyaza akakubona umeze gutyo umva seri n'ikintu ariko kiba kimushishikaje. Nat, dear. Good morning, Selena. Good morning, sweetheart. waramutse Selena, waramutse. umwaka mushya kuri twe. Rhea at home now? Her phone... Riya yigeze ataha mu rugo katari kwitaba telefone yiwera. I don't know. I suppose she must have come. Wait a second, dear. uretse gato yari kwa mugani mbanze ndebe. Yeah? Riya, Rhea, dear. Your Aunt Nat is worried about... Riya mwana wanjye papa waraguhangayikiye. kuzana icyumba nta muntu wakirayemo kiranashashe. Natalie? Natalie, Never came home, it seems. Didn't she tell you anything? Riya bisa nkaho atatashe nta kintu yakubwiye se. But she never does this anyway, so... Nat, did something bad happen? hari ikintu kibi cyabaye. Selena, okay. Don't worry yet. They were... wigira ikibazo Selena, uretse Suppose guhangayika. they stayed there. Let me ask and then I'll call you, okay? Okay, sweetheart, thank you. reka mbanze mbaze n'abandi ariko nibaguhamagara nawe uhita umbwira. yewe Rhea didn't come home either. Can you check on Alice too? yahise yandika hakuno, sinzi yandikiye message aramubwira ati Riya nawe ntabwo yatashe, basi ujye kureba Alice umubaze ukuntu byagenze. hakuno uyu nawe banze kuza kumwitaba. Alice, listen, I'm losing my patience. Alice ntangiye kurambirwa avayo. What happened? byagenze bite? What the hell did you do last night? wakoze ibiki ijoro You ryashize? sleep here? uriya mukigaraye hano cyane. Look, don't tell me that you did something stupid. utambwira ko Don't try. wakoze ikintu cy'ubugoryi n'uriya It mukigaraye. was you, Caesar. What is it that you want anyways, man? ese icyo birakureba ubundi size urakira. What do you mean? What's kuvuga you? I'm iki? your brother. ndi musaza wawe. Brother, are you kidding? cyandi musaza wawe. Sister, start letting men in the house. mushiki wanjye asigaye acyura abagabo muri iyi. God damn it. none ngo nta kintu bindebaho. Stop it. rekera bari. Alice, don't drive me crazy, please. winsaza Alex, winsaza mbabarira. Okay. Okay. Sorry. Okay. Let's So- sit down. Let's sit down. icara. Talk calmly, please. Tell me. Just tell me first. icara. Did he force you or kigeze guhatiriza cyangwa gufate ku ngufu cyangwa iki? happened? byagenze bite? Look, you don't need to be scared. wigira ubwoba. Hide, sister. bwira uburyo mwahanyemo mwabyumvikanye cyabyaraga hato. Don't be ridiculous. Nothing happened by force. wiba ikigoryi ariko nta kintu cyabaye ampatirije. Hell then. ngambwira nyine. What? What? iki. This? What? ibi ni ibiki? She's Alex. He's a useless jerk. Okay, you just waited for all this time and you chose Alex? uriya mukaritasi mu basore bose Alex niwe wabonye. Caesar. byagenze bite? Like an honor guard? What is it to You're you? not ashamed at all? ese nta n'isoni ufite? You're not ashamed of me? Fuck me. Aren't you ashamed of yourself, girl? wowe ubwawe nta soni biguteye. Use you like that? Is it that bad? kugukoresha gutyo nkaguhangayikira wumva ari bibi. Watch your words. Well, I'll smack your face now, so watch your frickin' words. kigoryi ndumva nakumena isura n'ibyo bigambo byawe nawe. Yeah. cyeko He was high as fuck. yarari hayi byari byamuhaye ibiyobyabwenge byamukomaga ijoro ryashize kubita hakuno. namukatiye. Think he loved you? urakeka Did aragukunda? you forget what he did to us all? wibagiwe ibyo badukoreye bariya bantu? urabyibagiwe? How could you forget what he's done, man? kubera iki wakwibagirwa biriya? You've forgotten the days when Carla talked to you. wese ubwo wari uri kumwe na Karira kutigeze ubyibagirwa. Alice, umva Alice, if you're with this man to forget Yaman, niba uri gukoresha umugabo ngo wibagirwe Yamani, menya kuri gukora amakosa. Enough. birahagije ariko. Have to explain anything to anyone, so shut up. jewe nta muntu ucinze amakosa uwo ari we wese, rero nzibaho mbabarira. zibaho. you don't need to explain anything to me. Whatever. I don't care. ntabwo ari ngombwa kugira ibyo nsobanura ubundi simbyitayeho. ndaza kukwereka uko mbyikemurira. rebe mukaje hano nibuke bamaze iki n'iki kwigaragaza. perezida yamaze gutorwa yanga kongera kwiyamamaza mu magambo make. abyibuka uko byatangiye. Even it was a wall, I would kiss that face. It's not about shoes, so calm down. arabyibuka byose ukuntu babaga bari gukatirana. You fucking jerk. You're a fucking nuisance, man. Yes, doctor?
atata never byose gone barandeba viral. yakwiyamye The only ones who are- mukambaza ubusa Anyway. undi mwese mufite icyo What are you cyo saying? ese uri kuvuga I don't know. kukubwira ngo simbizi So ntabyo if you don't know, then oh my goodness. none se nimba ntabyo uzi umbwira neza utankabukiye sinari kubyumva When it's chewing me out, what wese abantu bose uko baba bambwira nabi barwaye ikido cyasaze bereka hakuno hari uwaje kuri polisi ni Alex aje kwitanga yaje hano kwitanga kuri polisi azi ngo yishe abantu gusa twe twabibonye ko nubwo bakoze impanuka bagihumeka baracyahumeka yaje hakuno kuri polisi aze gutanga statement kwa kuntu uvuga ngo nakwica nka kwireka yabishe aje kubirega Alex buretse Son, uze yamusanze hano umwana wanjye let me come on. Get up. parika je Alex, get in the car. ca mu modoka Shut up. Just listen to me for. ziba ubanza unyumva harwana Come on. Shira ca mu modoka tugende umusaza ni umunyamafuti ni imbwa mu mutima uzi kubona umuntu ukabona ko ari imbwa mu mutima kureba nabona imodoka yanagonze n'itara ryamenetse You deal with this car. shefe wite kuri iriya modoka sibyo ari we boss ita kuri iriya modoka se kwitwarira umwana w'ibyo by'abandi ntago abyitayeho n'undi umwana wundi abisha inkonda mu kinyarwanda cyanyacyo niko bavuga umwana wundi agira gute abisha inkonda rebe kwereka waje hano I'm going out to look for nta the... makusa nta makuru Matt, I namufite don't even know where to start. none se turajya kubashakira nazi naho turi Station. bukagenja mu modoka ibindi turabimenya nyuma ariko Get in then. inshira mu modoka ariko aba bagiye kujya gushaka umwana wabo nabo ni Natalie na George Aiden na Natalie Soiselan Look. shingo yagize gutya fungura no I'm coming now. umva mwana ugiye kuvamo nze ngukure mwaho ngaho sibyo Lia I'm coming here, yeah. ndaje Lia ndaje mwana Lia hakuno sinzi Lia uyu nawe yakonyaguritse ibyo yinjira byose do nakabaraga no kugenda wapi zaraye hano mwibuke kuva nijoro mu masaa sita ubunani baburasa kugerana n'izi saa mu gitondo mu masangahe ikibazo ni ikibazo urutuza akaryango Lia reba mwana Lia ndeba sinzi Look, trust me. Leave yourself to me. nyizera mwana Okay. vanamo hano Trust me. Trust me now. kurura hakuno Lia muvana mu kamodoka I'm so sorry. babarire mwana kandi ihangane biraza kubera sawa uzanye hano Okay? Look at me now. ndeba mwana Lia ndeba mwana kigariwe hakuno agatelefone hano nawe ntari kugashyikira hakuno ufatira agatelefone ari kumuhamagara mama namwitabye hakuno We had an accident. twagize impanuka impanuka ngaho impanuka Sam, what? iyihe mpanuka mwana wanjye I don't know. muri esi imbizi It was on the way home. ariko nari ndi mu nzira njya mu rugo nijoro byagenze Skip me, I'm fine. cyemeye neza mumvuye ariko mumbaza ibyo What happened? What's wrong with What's Ray? wrong? What? byagenze bite Lia byagenze bite I don't know. sinzi
sinzi breathe now. I can't do anything now. ari guhumeka nabi sinzi ikibazo afite. Okay, son, calm down. Stay calm. mwana we banza utuze She can't breathe. ntabwo ari guhumeka. Don't worry. We must stay calm right now, all right? ibyo tugomba Tell us gukora the byose situation. No. turabikora dutuje wisa. Must pick yourself up. I need you, okay? ndagukeneye none umfashe nimba bimeze gutyo atari guhumeka sibyo. Tell me Rhea's situation calmly right now, all right, son? She has difficulty breathing. mbwira bimeze ari guhumeka insinga ari guhumeka umwuka w'inkupa nyine. Look, son, bisa nkaho yaviriyemo indani. va mwana been broken and it may be stuffing her lungs. genda banza umwambure urebe ko nta kintu yaba yakomeretse cyangwa se igufwa cyambara igihaha cye kiri gutuma adahumeka. Your man. Chairman. Now you need to help us, okay, son? Okay. wa mwana we niwe ugomba gufasha Lia akeneye ubufasha bwawe. Rhea's chest, see if there's discoloration or banza urebe mu gatuza ke urebe nimba nta kintu cyaba cyamukomerekeje cyangwa cyamusatuye urebe. kuzamurano yayaviriye mu nda dore ukuntu yabaye. Fucking blue. There's a cut here too. Send us the location. twoherereze lokasiyo mwana. Send the location. Send it to my phone, okay? yoherereze lokasiyo I kuri need telefone to yawe. stay calm now. umva banza tuze wa mwana we tuze. yari guhumeka insigane ni Lia. Lia asinzirimba atatuvamo biranga kwanga kumushibuka. Wait, something's happening. Something's happening. She can't breathe. ikibazo gihari no guhumeka biranze umwuka w'ivanire. Hello. Can you send an ambulance to the location I sent you? nubwo yahita ahamagaza ambulance mwatwoherereje ambulance ahantu babwiye. But you have to do the first intervention now. umva niwe ugomba kugira ikintu ukora none hano twe turi mu nzira tuza. Now, Understand? Okay? Okay, what should I do first then? ndakora iki? Listen to exactly what I say, son. banza wumve ibyo ngiye kukubwira neza Now, cyane. is there any sharp objects? nta kintu gityaye wabona aho ngaho. What? gityaye. Glass. Is glass okay? ikirahure hari ikintu cyaba gitwaye. Now go deep instead. Something long, like ushaka Do you ikintu have a kirekire. screwdriver in the car? ako muri iyo modoka mushyiramo turunevisi. uyu nawe ameze nabi. nawe nubwo ariko ari gutabara uyu yamumyiranda ati ndi mpumenyi sinzi. shano mu modoka kuboneramo na turunevisi. An old screwdriver. turunevisi nayibonye muga. But it's too old. It won't harm Rhea, right? irashaje iri mu babaze. Hey, okay. umva ntega amatwi. Okay. What do I do? sawa ndakaza iki. calm. Down first. We'll take care of everything now, all mbere right? na mbere banza tuzi ibintu byose birakemuka. That metal piece, you'll insert it. Through Rhea's wound. fata icyo cyuma cyo turunevisi cyohereza aho ngaho ubona yaviriyemo indani yakomeretse. I can't do that, bro. There's no other way, son. nta bundi buryo wa mwana. Rhea. You can. aza kumubaza. You can do it. Look, Wabikora breathe, mwana lungs, wanjye, breathe, wabikora, no wabikora. blood or air. If you don't empty it, we'll utabikora kandi gucomemo iyo turunevisi amaraso yavanye igihaha asohoke umenye yuko biraza kuba ibibazo. uyu nguyu ari Put it in kwanga. there once, right now. va mwana gukora ibyo ukora. Anyone around right now? ntabwo nababaza Lia namwe murabizi. It might be too late when we arrive. I need you to do this. mu gihe naragera mwana we mfashe ubikore hakuno yaviriyemo indani amaraso yaretsemo niyo yabariye igihaha. I can't do it. I'll hurt Rhea, but ntabwo nabikora muganga ntabwo nababaza Lia. You can do it! wamukinge wabikora arwanga. safe. Come on, son. Do it now. bikore wa mwana bikore nonaha do I just cyangwa se tuze kumubura burundu. Now you're gonna stick it right. twibutse iyi filime ica kuri dekoderi ya Star Times You'll feel kuri it. sheni ya Ganza TV. You get uyu past. munsi kuva saa 12 za nimugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 12:45 kugera saa 2 yako. can't do this, bro. I can't. I'm ntabwo nabikora muganga sinabishobora. Rhea's breathing depends on you. kumenya kwari yabishingiye kuri wowe. ibyo ubwo bugoryi uri kwigira rero buburetse hakuno sinzi rebe sinzi nimba bikora niba atabikora uri muri episode ikurikiye. Future Show.